Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Hakawaipat ka jingyalang jong gaseng National People's Party uba Rocky Head kum ukurtong uban aireng hagani ke election syagayeng dorbar tawaan ke jela ke Bansalong Shen ula Nohsynñiang dagas Chief Minister Development Scheme syagasnong Mawpat ke bahap hapo ke pentor umkra constituency. Hagani ke jingyalang ke balalong hagasing sejan ke nyutarik ukla lengkot arajar arpulai uba Rocky Head ula ong baga jingtmu jong u kalong ban syakri yau pajba bat kentiu ya ke roy kapar hagani ke constituency. Lengba ka Chief Minister's Development Scheme uba Rocky Head ula penyo ya ka work order ka bakot arlak tengka na ka benta ka St. Peter's School Mawpat Parish nalor kani uba Rocky Head ula samru sispat ligi syuki plastik syagani ka parish kumjur ki tiar tem tiar pot syagi kena samla ka snong Mawpat CMC. Hagani ka sngilai don lang Parish Priest Father Joy Polikal, Assistant Parish Priest K. Hasha, Assistant Rangba Snong jong Snong Mawpat, bat kid khot jong NPP BEC, kat saupen term kra constituency. Kani kadi ka walk ada kuma arlak tingka, kuma naga chief kan, semua pada si kini, mo kani. Okay, aku beri buat tiap tem yang sama yang Dah semua dah. Alam itu. Lima anak dah. Sendiri. Apa lagi? Oleh anak ini. Anak ini kena. Jadi sendiri. Kini ke port kaba wai kini ke program berikut ini hot ya event kini kai jom sekolah ini baru eksus taba ban ya bawa dokter. Jika pandu kembali ada belum dah event para mikai ini nama kita event kandidat ini baru dihek bangsa ikonnya kini election ke bangsa ibu jengke bawa yang nak ke bangsa ini bah kam bagi jengmu jengi kenong job te pau jeng sungu na ka ta jeng don kap jong phala rangba jengi phala surop jengi nangka I presiden jong ka SMC nangka bunju ba TV pete kot be dan lang hari ko te han play na ka ta jeng parok jengi ru bilawan lang berselan padi na ka ta bentik ora ingin dipial kita waktu mama I long banyak lah betul kan kok ka ko today và today ka ka tiar ka bangiyo penekam kata terkom berada di kamar ini ingin belum kita kumbade ketiar jom lain lalu kemensiam bagi hirup bersama penekam lalu kemensiam mungkin berada ketiar ke perlu berada ketiar ke lajong penekam lalu benda jumpu ketika maju ada di kementerian ada kita kalau pergi kita bincang ini bro lang ni ada benda jump ke sini di Facebook